uyu mubona ntabwo ari Vitinha reka Vitinha akina mu kipe ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa, mu gihe uyu musore we akina muri Portugal. Kuba basa barasa fotokopi. Ikindi kintu bahuje usibye kuba bombi ari abanyaportugal banakina mu kibuga hagati. Uyu Vitinha ukina ikipe ya Paris Saint-Germain mu kibuga hagati, n'uyu musore wundi ukina muri Portugal, iyo mu myitozo bari gukina bagenzi bamwita Vitinha. Tugiye kurebera hamwe abakinyi batanu bafite abantu basa fotokopi n'ingaruka bigenda bibagiraho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wowe icyo ngusaba ni ukukanda subscribe akana like kuri iyi video, ubundi tukabana buri munsi aho turebera hamwe ibigezweho muri siporo n'ibigenda bivugwa hirya no hino ku isi. Reka dukomereze kuri uyu mukinnyi wa Liverpool, uyu nawundi ni Mohamed Salah. Mohamed Salah nawe afite abantu batari umwe barenga umwe wo basa fotokopi. Mohamed Salah yagiye ahura n'abantu bamubwira ati ese ko tukubona hirya no hino ku isi, ibi bintu bigenda gute, ubifatanya gute no gukina umupira w'amaguru ukazerera n'isi yose utembera? Mohamed Salah yaravuze ati ngewe iyo nari mu biruhuko n'ahandi mba nibereye Anfield mu myitozo. Abantu bakomeza kugenda bamubwira ko afite abantu benshi basa. Mohamed Salah ntiyabyemera kugeza ubwo yashatse uyu mugabo basaba gahura. Mohamed Salah yamuhaje ati se kuba usa nanjye ibintu wabyakiriye gute? Uyu mugabo yaravuze ati nta kindi usibye ko kari impano y'Imana gusa, nta kindi mbivugamo usibye ko nanjye ahantu nyuze hose biba bingora, abantu bose bavuga ati dore Mo Salah, ibintu nanjye nkumva birankomereye. Umugabo murabona badasa neza cyane. Uyu nta wundi ufite undi muntu basa neza ni Neymar Junior. Hari mu mwaka wa 2022 mu gikombe cy'isi, aho ikipe ya Brazil yari yakira ikipe ya Switzerland, maze bageze mu mukino hagati babona Neymar arinjiye. Abantu bose, stade yose yahise ivuga ati dore Neymar. Uyu mugabo abafana bamuhugiyeho barenga magana bifotozanya nawe, abandi bafata video, abandi bakajya kuri live TikTok bakavuga ati nge nihebereye hamwe na Neymar. Icyo gihe abibuka neza Neymar Junior yari ari mu kibuga, abantu byarabagoye cyane kuvuga ati se ni gute usa na Neymar. Gusa uyu mugabo yinjije amafaranga menshi cyane kuko imbuga nkoranyambaga ze zarazamutse cyane, abantu byarabatunguye bizeye ko bari hamwe na Neymar neza. Ibi bintu Neymar yarabimenye biramutungura, ariko nta kintu yigeze abikoraho. Reka tugaruke kuri Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ubwo yageze muri Al Nassr nibwo hagaragaye umwana mutoya w'umuhungu bivugwa ko yibagishije kugira ngo ase na Cristiano Ronaldo. Gusa igitangaje uyu muhungu akomeza kugenda yiyegereza Cristiano Ronaldo, hari ubwo anyuzamo akamuhamagara igihe yaba begeranye. Cristiano Ronaldo akamubwira ati reka wowe ntabwo usa nanjye, ibyo ni ibyo uba wigira. Gusa uyu mugabo ahari hose Cristiano Ronaldo, uyu mufana wo basa fotokopi aba hari abakobwa bamwifotorezaho, asinyira abantu hirya no hino ku mipira bizeye ko bari hamwe na Cristiano Ronaldo. Gusa ntibaba babyirengagiza, n'ubundi babona Cristiano wanyawe mu kibuga, ariko gusa kuba basa baraprofita bakavuga ati nanafira abantu ko nandi hamwe na Cristiano Ronaldo. Ibyo bintu byose Cristiano Ronaldo barabibona akavuga ati ntacyo nabikoraho kubatsa nawe. Ikintu gitangaje cyane kuri uyu mugabo usa na Lionel Messi, mu gihe abandi bantu basa n'abakinyi bagendaga bazamura imbuga nkoranyambaga zabo bakabona abafollowers bizeye ko abafana bakurikira abantu banyabo, uyu we ntabwo ibyo yigeze abijyamo mu by'imbuga nkoranyambaga. We yarazaga akaguhamagara wati ngewe uravuga na Lionel Messi, wamusaba ifoto agahita yijyaho live, wamureba ukabona niwe. Uyu mugabo byavumbuwe ko atari Lionel Messi amaze kuryamana n'abakobwa bagera kuri 23 bizera ko baryamanye na Lionel Messi. Iyi nkuru yaje kuboneka mu mwaka ushize 2024. Uyu mugabo baramutangaza usa na Lionel Messi. Gusa siwe gusa Lionel Messi afite abandi bantu basa, ikigaragara nuko batanganye imyaka, ariko uyu banganye imyaka yagaritse abagore hirya no hino karahava. Lionel Messi yarabimenye. Icyo
ntabyo byigeze bimubwira. Ese wowe ujya ubona abantu bafite amakopi hirya no hino b'abakinnyi bafite abantu basa ari ibintu bihurirana gusa cyangwa ni ibintu baba barateguye kubw'umutekano wabo? Ese mu Rwanda ni ryari uzabona umufana wibagije agasa n'umukinnyi? Ntugende udakanze subscribe, dusubire mu kanya.